Ne možemo biti prevrtljivi i imati stavove od danas do sutra ili od slučaja do slučaja. Svi oni koji menjaju svoje mišljenje o postojanju nacije, o državi svojoj, o istoriji svojoj, za zadovoljavanje svojih ličnih interesa, sigurno je da im je put kratak, vremenski period je skraćen za njihovo nastajanje ka uništenju svoje nacije i svog naroda. Zar je moralno i opravdano ponašanje Aleksandra Vučića, zvanog Aljišu Kriju, što je nekad govorio Šešelj je heroj srpskog naroda, to je bilo 2005. godine, a 2010. godine kaže Šešelj je lažov, monstrum i miš. Dalje 2003. godine taj isti Aljišu Kriju kaže Amerikanci hoće da nas okupiraju, a krajem 2008. godine kaže 2009. godine kaže bez Amerike nema spasa Srbiji. Ako njega spašavaju Srbiju, oni neće spasiti sigurno. Da li takvi treba da kreiraju neku budućnost Srbije? Isti taj Aljišu Kriju je rekao 1998. godine naša granica je od Karlobaga do Virovitice, a 2008. kraje, kad je stvorena Srpska napredna stranka, kaže da on nikad nije verovao u veliku Srbiju. Takve treba prepoznati, na vreme im stati na put i ne dozvoliti da pobede na izborima, jer tada postaju vrlo opasni, počinju da uništavaju jedan narod, jednu državu, istoriju i njenu budućnost.